Gintudlok han UNESCO ining adlaw para hatanan nga radio professionals, practitioners ngan volunteers para hiton bugos naman nga kalibutan agud nga kilalun an era dedikasyon ngan passion pag-abot hapagpapasamwag hakahanginan. Kinada Pebrero 13, ginsasalin urog ang World Radio Day hailaruhan tema nga Radio and Climate Change, a powerful tool for climate action. Ginkilala ang UNESCO ang importansya han radyo, labi na ang mga remote areas ang kada nasud, nga agsub naman diri na aabot iton internet ngan broadcast network. Una nga ginselebraran World Radio Day atong 2011 han igtindog iton UNESCO member state nga nig-adapt ini iton United Nations General Assembly han 2012. Gintagan hinduon ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kung KBP ang importansya han radyo hakaluyuhan pagbutho han makabag-o nga teknolohiya. Ha Pilipinas, nagtikang ang radyo atong tuig 1924 hapagtindog iton KZKZ o kung AM ni Henry Herman Sr. ha Manila. Itong tag-iya naman iton Electrical Supply Company. Hi Henry Hermanin usa nga Amerikano ngan anay sundalo nga umabot sa Pilipinas agud nga makipagbisog para ha Pilipinas ngan Amerika. Nga nagpabili niya nasud hangtod naman nga mahuman iton iya mandato nga trabaho. Mababaruan nga hanuna tanan nga mga programa ha radyo in Ingles tungod nga panahon iton kolonya iton Amerika hanasod. Ang radyo indiri kontrolado iton mga aludayday ngan balaod. Kutob naman nga igtindog iton Radio Control Board ha 1931 ha ilarom han pamahalang insulara. Kamao nga industriya, usa ang Bombo Radio Philippines nga nakipagbisog agud nga mabatian ha kahanginan, kundiin gintindog ini ha 1966 sa Iloilo City. Ang nasabi nga istasyon inpadayon iton pagribhunga. Nagtikang ini a single AM radio station hangtod naman nga naging usa ha pinakakilala nganda kung a kumpanya iton radio networks. Kilala ang Bombo Radio Philippines nga makusog iton panindugan, partikular na Luzon, Visayas, ngan Mindanao. Ginbubug-os iton Bombo Radio Philippines iton 32 nga fully digitalized nga AM nga FM station nationwide, nga kundiin kalakip na din iton pagpapasamwak iton mga public affairs, musika, ngan entertainment. Usa gihapon ini nga naging prominente nga source gawas iton Metro Manila, partikular na ha oras iton kalamidad ngan local emergencies. Ini para mapamatud-an nga iton dedikasyon ha pagserbisyo a publiko ang tumong kung kay ano gintindog ang Bombo Radio Philippines ngan dinhi na uso an may nangareklamo nga ipabombo. Hapag kaya na haros sa 60 katuig na nga nababatian nga nagpapadayon ha pamamayagpag hakahanginan nitong Bombo Radio Philippines nga nakikigdungan ha mga napapanahon magpaso nga balita maging ha makabag-o nga mga teknolohiya. Andiri matutupungan nga dedikasyon han Bombo Radio Philippines nga maghatag hinapapanahon nga issue ngan mga panhitabo in magpapadayon hangtod naman nga may da mga avid listeners nga namamati nga natapod ha serbisyo publiko hiton Bombo Radio Philippines. Hakaluyo hiton damo nga mga istasyon insiguraduhon hiton kada mamarati nga herain may da paninindugan nga prinsipyo hatanan naman nga issue nga natatabo hiton aton nasod Pilipinas. Ini mahitungod nga iton radyo usala nga instrumento nga nagpapasamwa kakahanginan hiton mga araba hiton publiko ngan mga napapanahon nga himang rawon. Hakaiha-ihaan nga nagbabag-o nga aton panahon nga henerasyon nagpapabili na nga dako nga parte na han aton kinabuhi hasakob hindamo nga mga dekada. Tikang ha mga balita ngan impormasyon, mga kanta, libangan ngan pati gihapon edukasyon. Dinhi nagpapamatuod nga iton radyo importante nga kaparte han aton panadlaw-adlaw, labi na ini iton medium nga nagkukonekta ha aton. The celebration of World Radio Day today is especially meaningful as it coincides
with the 60 years of media excellence of Bombo Radio Philippines. 6 decades of unmatched performance in public service and broadcasting that have earned the trust of the Filipino people. From humbly beginnings to the present, Bombo Radio Philippines has remained committed to our mission to serve, educate, and empower our communities. Today, with 32 fully digitalized radio stations operating nationwide, we continue to adapt to changing times while staying true and grounded to the values that define responsible and credible journalism, unique to Bombo Radio, guided by our culture of excellence. As we celebrate 60 years of service, we keep our commitment to ethical broadcasting, public accountability, and innovation with responsibility. Bombo Radio Philippines will continue to serve not just in the business of content, but in the business of influence, of trust, and a go-to media organization for those in search of trusted news and information. Happy World Radio Day to all. To all our listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat po for making us a part of your day. Basta Radio, Bombo. Yan na naman nga panahon na damo nga mga istasyon na iton Radyo Pilipinas nga damo naghihapon iton pagpipilian iton mga mamarati. Yan na nga adlaw ang Bombo Radio Tacloban kumuusa ang mga prominente nga mga istasyon hanasod nakikiusa kami hapag sa linurog han World Radio Day. Happy World Radio Day mga kabombo! Iniinkomprehensibo naman nga iginandam han Bombo Radio News and Research Department ganiton bugos naman nga puwersa han Bombo Radio Tacloban. Ako, Hibombo Max Monteza, para han #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!